आमी गीत घेवया A2 पेज नंबर 1 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुजी स्तुती म्हज्या तोंडार गावच्याक म्हजे काळीज तुजे वाखाणणेंत भरून येवं दी. तुका गायनां गावन म्हजे ओंठ संतोस्तले सर्वेस्पराक सोय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवच्याक आमची जी मागणी आसा इंतेसांव आसा ती सगळी ह्या वेदी मुखार दवरून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओडकून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोदोतेरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मोदें तूं राव आनी आमचे मागणें आयकून घे. तुवें आमकां भावाताचे अमोलदीक देणी फावो केलें. तशेंच तुज्या एकल्याच पुताचे पुनर्जिवनपणान सासणांक आमकां वांटो दिला. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं जो खरो देवचे पवित्र आत्म्या सांगाती आमच्या सोम्याचे पुता जेजूचे नावी आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जेरुसाल्यांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयान आनी सामारितेन शिंपडटालीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक नेकी पिलो आनी तांचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचे निसंतन करून सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक आनी तशेंच बायलांक भायर काडून तो बंदकोणींत घालतालो. पूण शिंपडलोली ती जोली मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप सामारेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगोट केलो. तांच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पोलेताली देखून
फिलीप परगोडटालो तो संदेश पोरचेन एका मोनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या तावन मेळ्ळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोल आर जाल्ली आनी थोंटी बोरी जाली. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. म्हणुया, पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली वेचीत तुजी कर्तुवां. जबाब. पृथ्वीच्या वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार शाश्टांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात देवाची कर्तुवां पळयात. आमकां तोटाक करता तसली मनशां मोदें घोडिल्ली विजमिता. जबाब. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. दोयऱ्याची ताणी केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. त्या ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. पृथ्वी वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. उद्गाराक उबी रावया. Soy solves moro, soy solves moro. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवता तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवन करतलो. Soy solves moro, soy solves moro. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून लोकांचे उत्पंजीक म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदीच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत थावन देंवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे बापाची खुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदले कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन करूंक. हीच म्हजी बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां जोणेकल्याक उगडास कोत्ता की आमचेर कोश्ट, दुमाळो, त्रास, पिडापीट येता तेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावंक. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता न्हय फकत आमचें जिवीत पूण दुसऱ्यांचें जिवीत फलादीक जावंक आमी तांकांय आदार दिता. कित्याक आमी पळयता पयले वाचपान कशे भाशेन जे जेजूचे पाटलावदार आसले
आनी हेरूय लोक जेजूचेर पुनर्जिवनपणाचेर विश्वास दवरून जेजूक लागीं येवंक लागले. तांचे धुमाळो आयलो. तीं दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार गेलीं, पूण थंयसर तेणी जेजूक परगटलो. म्हणजे आमचे जिवितांत आमी खंयूय आसूं, कोश्ट आनी त्रास येता तेन्ना आमी आमचो विश्वास हालचो न्हय. जेजूचेर दवरून ताकाच आमी परगटूंक, आनी तें आमी करता आसतना आमचेर शुभाम आशिर्वाद आसतलो. कित्याक शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सांगता, जी म्हजे बापाची खुशी करता. कित्याक जेजू आपल्या बापाची खुशी करूंक ह्या संवसारान आयलो, आनी तीच खुशी तो हेरांकूय करूंक आपोवणें दिता. आनी जी ताची खुशी करता आनी पाळटा तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर मागीर ह्या मिसा बलिदानान की आमी सदांच जेजूक चिटकून रावूंक, ताची खुशी करूंक, आमच्या जिवितांत आमकां आदार मेळूं. आमेन. आमी गीत घेवया C21 पेज नंबर 37, कितें घालताय त्या उंड्यांत. कितें घालताय त्या उंड्यांत, कितें घालताय तें घालशील ह्या निगबावाच्या आदार. कितें वेगळें दवरताय म्हजो आत्मा आलेकून, म्हजे म्हजो संतोष आनी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मा आलेकून, म्हजे काळीसानी म्हजो संतोष आनी म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदविदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा, हे पास परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद तुका दिनवासून भेटयता. आमचे असोक्त सैमांत नवे जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाचे संतोशाक आमी पावूं. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्तन आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बोली. सासण्याच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावात्यान उगडली दारां स्वर्गींची. आमा पातक्यांक ताचे मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळें नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काचे संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशें मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें पातकाचें बोगसणें मेलच्याक. तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारावतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गोट परगोटोया. Somia Jesu tuce moronami somorunda, tuce punon shivon punami porgota, tuce inia omiotrenda. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हे जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा, सिमा आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिका वर बरोबर तिका प्रिती मागान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां चेश्टाकुतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती निर्मलपोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताची मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत स्वस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, म्हणजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल. म्हणजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D27 पेज नंबर 61. मोशा देवा तूं सोर्व बरो.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमची सोडवण समोरमूंक आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयला आनी तुवें परतून आमकां ती देणी बदलून पुनर्जिवनपणान जाल्ल्या जेजूचे कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलदीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताचे संतोशान आमी समोलदीक पावूंक ह्या आमच्या मागण्यान आयकून घे. तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भाग्यवान फ्रांसिस्काक मागणे आमी बरोबर म्हणुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तिनबासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागतात आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या कांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. K8 पेज नंबर 142 ओमोर ओनोंद जिविताक.
Sing a new song, A98, page 44. A98, page 44. Sing a new song. A98, page 44. Sing a new song unto the Lord. Let a song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Good morning to everyone and a warm morning, welcome Father. to this Eucharistic celebration. Let us sign ourselves and enter into this Eucharist. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, during this Holy Eucharist, let us pray for all our intentions. Let us pray for all those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, those who are sick, those who are in hospitals recovering, that God may bless them. They in turn may experience the healing presence of God in their life and continue to know that God is journeying with them. At the same time, let us pray for all those who have lost their near and dear ones, that God may surely help them to experience that everything comes from God and goes back to God. Let us also pray for all the special intentions, that surely they may experience God's blessings in their life. The readings of today will invite us to have a deeper faith in God, knowing that God provides when we ask sincerely, believing in Him. Yet for the times that we have given into our own understanding, given into our emotional bondings, and given into the worldly attractions, and gone away from Him, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mystery by saying, I confess, to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault.
Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Be present to your family, O Lord, we pray, and graciously ensure those you have endowed with the grace of faith and eternal share in the resurrection of your only begotten Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of Apostles. A great persecution arose against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul laid waste the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now, those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to a city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the multitudes with one accord gave heed to what was said by Philip. When they heard him and saw the signs which he did, for unclean spirits came out of many who were possessed, crying with a loud voice, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response to the psalm: cry out with joy to God, all the earth. Let us repeat. Cry out with joy to God, all the earth. Cry out with joy to God, all the earth. O sing to the glory of his name, O render him glorious praise. Say to God, how tremendous your deeds. Let us repeat. Cry out with joy to God, all the earth. Before you all the earth shall bow, shall sing to you, sing to your name. Come and see the works of God, tremendous his deeds among men. Our response: cry out with joy to God, all the earth. He turned the sea into dry land. They passed through the river dry shod. Let our joy then be in him. He rules forever by his might. Our response: cry out with joy to God, all the earth. Acclamations, rise. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall never thirst. But I say to you that you have seen me and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and him who comes to me I will not cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up at the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up at the last day. This is the gospel of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, as we have just heard the readings of today, in the first reading we come across as by the political powers the people began to scatter with fear. But again, by the word of God preached by the apostles in Samaria, the people were united, believing that God is journeying with them. The scenario of ours is no different. In various parts of the world, people are persecuted and are asked to denounce the faith what they have been practicing. But it is the same faith in the Word and in God that they still have remained united to allow their lives to be taken away. And that gets us to be connected with the gospel of today, as Jesus reminds us that it is He who has come from above, taking the form of humans, divinity to humanity, so that we can believe in God. All those who have seen the Son, that is Jesus Himself, and have believed will have eternal life. And that is what, by participating in the Eucharistic celebration, every day we do. We receive Him in the form of the body and blood, which enters into our life, strengthens us in every moment of our life to have faith in Him and to walk the journey in times of trouble, suffering, pain, sicknesses, and other persecutions too. And God is calling us so that we may continue to remain in Him, listening to Him through the word that He speaks to us daily in the Eucharist. So during this Holy Eucharist, let us ask for these graces as He has chosen us to be believers in Him, that we may have strong faith in Him and continue to remain in Him at all times. B27, page 73, B27. In bread we bring you, Lord, our bodies labor. In wine we offer you, our spirits grieve. We do not ask you, Lord, who is my neighbor, but stand united now, one in belief.
brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up our hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just a duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order being destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praises, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory, as with one voice we all acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, let the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of this body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Philip Neri, Cardinal, our Bishop, Simea, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Alex John Calvallo, whom you have called from this world to yourself. Grant that he, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus today is inviting each and every one of us so that having faith in him,
believing in him that we may journey constantly remaining in him. Formed by the divine teachings together in his words, let us now say, Our Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope at the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is the same Jesus through whom we all are receiving eternal life, and is now coming to us in the same body and blood to strengthen us. Happy are we who are called to partake in this body and blood of Christ. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up might be a fool. You are my all in all. Taking thy sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my
Communion Antiphon. The Lord has risen and shone his light upon us, whom he has redeemed by his blood. Alleluia. Let us pray. Hear, O Lord, our prayers, that this most holy exchange, by which you have redeemed us, may bring your help in this present life and ensure for us eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless each one of you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love, serve, and glorify God through your example. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one of you may ask your own petitions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.